Туғандар, ассаламу алейкум. Мынау Химкиде өзүбүздүн мекендештер автосервис ачыптыр. 2 күн болуптур ачканына. Основной электрика дейт. Машинанын электрик жагыны полный оңдойбуз дейт. Ходовой, май, сайын, арак берагы бар дейт. Ошонун адресин сиздерге толук көрсөтүп берейин. Мынау дом Ленинградский улица 33 болот. Ленинградский 33. Ошо наркыны терсе адрес толук чыкпай калат экен. Ленинград шосседе Макдональдс бар, билесиздер, вкусной точка. Арт жагы Леруа и Мерлен, Леруа ошону айтылат. Ошол жерден Макдональдстан киресиздер. Ленинградский улица 33 деп терсеңиздер, Роналдом чыгат. Түз барасыздар, азыр сиздерге мен жолду көрсөтөйүн кантип барышты. Оноды парсы гыргаданы, оды парсы гыргаданы, оды варикады сынги, оды варикады сынги. Godina per farina, I veri godina per farina, sadina per farina, rikini sadina per farina. Ana vakti sömene dıkıdılı baladın sündüldüngi. Ушул туугандар, ошол жерден сол жака бурулганда эле мынау жалгыз варата туугандар. Ушундай тыкан кичинекей экен. Ачылганына 2 күн болуптур туугандар. Бүгүн 2-нчи күн экен, жаңы ачылыштыр. Майлар бар дейт. Татачи бар экен, Хундайдын майы бар экен, Зик бар экен. Фильтрлер, салонный фильтр, воздушный фильтр бардыгы бар экен. Анан мен атыман келгендерге кандай скидка болот ага? Майдан скидка болот. Майдан. Канчадан? 2800. 2800. Болоттон келдим десеңиздер, бардык май, фильтри алмашып бериш устава кысым менен 2800 болот экен туугандар. Анан бардык машинага электриканы жасайсыздар. Любой электрика. Жакшы, өтө сонун. Машинаңыздардын электрика жагын, нарак берагын, радиатор жууп, заправкага кыласызбы? Жок. Тазалайбыз. Тазалайсыңар. Ошол туугандар. Ушул жерге келе бересиздер. Ходовойда кылып берем дедиңиз, а? Ходовойда кылып берет экен. Машинанын ходовойлору, электрикасы, майларын алмашат. Анан радиатор жуудуруш керек болгон болсо, радиатор жуудуруп кетсеңиздер ага болот. Адрес ошол Ленинградский 33 деп тересиздер, ошол тергенден кийин эле берака келе бересиздер. Мына олдон болуп калат туугандар. Болоттон келдим деп айтсаңыздар, майды алмашып бериш менен 2800 кылып берет. Ошол туугандар. Ушул номерлерге жазып, дагы адресин таппай калсаңыздар, толук сурасаңыздар болот. Саат 3:43 өтүп калды. 8 май. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жана болоту ютканага аталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Кудай буйруса, бүгүн 8 май экен. Ночко чыктым. 3:43 өттү. Түнкү 1-2-3 чейин иштейбиз, Кудай буйруса. Эртең парад болот, эртең менен саат 5те жол жабылып атат го, центр. Жанагыдай эле карта иштебей атат. Карта кантип иштебей атат? Ошол такси кылбагандарга бир көрсөтүп берейин, анан жолдо карта катыганда примерно кылып эле кетип атабыз. Сиздер менен чогуу көрөбүз. Бүгүн иш кандай болот, биз менен бирге болуңуздар, а? Заработок 0. Плюс 8 менен иштейбиз. Коэффициент жок. Пробка дагы жок. Мына таксиге жаңы киргендер кыйналып атат болуш керек, а Москваны билбегендер. Мен деле кыйрат деле билбейм, бирок жөдөйт экенсин, баары бирчи. Кичине. А так нормально эле. Кудай буйруса, 1 күн калды, эртең 9 май бүтсө. Анда түштү биринчи заказ. Эртең 9 май бүтсө, Кудай буйруса. Анан кийин карта нормально иштеп калса керек эми. Көрөбүз го. Кеттик анда. Биз менен чогуу болуңуздар. Биринчи заказды алдык. Çok
Удобно? Ага. Пожалуйста. Спасибо большое. Всего доброго. И вам. До свидания. Birinci zakaz taşladım. 13 minutada. 215 5 koefficient bile. Paçin yes Xudoy buyursa. Saat ровно 4 bo'ldi. Center jaqdamiz. Trechidan girdim Leningradskiy vokzalga jaqa jetpey. Ошол tarafga haydaylim. Bugun ish qanday bo'lib ekan? Uzoq jaqlarga dolgi zakaz berib olsa yaxshi. Korotkий berib qiynasa jomon. Анан туғандар, Қырғызстанға жүгіңөр шоғылып қалған болса, жүк жөнөтөм десеңиздер, микробратқа жазсаңар болот. Өзгөндүк жакын күндөрү кетет экен, 10 майдан кийин, 12-13-төрү болоттон алдым десеңиздер, жүгүңүздөр көбүрөөк болсо, арзаныраак кылып жеткизип берет Кудай буюрса. Ишеничтүү. Чалып, качан кетесиңер деп сурап жүк берсеңер болот. Кеттик анда биз кийинки заказга. Экинчи заказ таштадым. 25 минут ровно. 360 рубльга. Авиапарк. Кейинки заказ алып койдум, турат. Так. Наке, мен кетип атам, карта ушунуп катыйт да. Азыр ошондо авиапарк мына жакта болсо, ал жерден разворот кылат экен да. Ушундай да, примерно эле карап айдайбыз да. Ушундай болуп атат, мына оңдолуп атат. Көрдүңөр да. Түшүндүрө алдым окшойт да. Ушундай болуп атат. Жерден бурабыз. Буну кантип билебиз? Мына жерге авиапаркка таштадымбы? Мына тупит этти ана уже. Мындай брат экенбиз. Бустер менен заказ алгам, кайга барат билбейм. Кээ бирлер иштеп атат. Карышкырларчы, Москваны билгендер. Анча билбегендер эптеп-септеп жүрөт, короче. Мен өзүм тааныштарыман деле. Мен деле эптеп-септеп эле жүрөм. 4,5. Коэффициент жок. Коэффициент 100 койсо болот, яшачы. Мен сага тарынгым келет. Мен сага тарынгым келет. Мен сени сагынгым келет. Эй, ой, мен сени сагынгым келет. Дагы центрге келет экен да. 1905. Таштадым да, эмне кылам? Бустер менен дейт. 321 рубльга. Кийинки заказды алып койдум. Бу жигерим каяка барат эми? Эмне кайда берет экен? Көрдүңөр да. Кеттик. Мына жигер отуруп алайын деди азыр магачы. Анан WhatsApp'tan 5-6 жазды да тугандар. Bir ekosuna жооп бердим, калганда жооп бере албадым. Москвага такси кылсам кандай болот деп. Бул такси Москва, Америка эмес да. Билбейм, мен Кыргызстанда эле көрөм да. Оңой да. Вообще оңой. Документ жагынан нарак берак жактан. Таксиге кандай документ кетет дейт. Таксиге биринчи келгенде эми сөзсүз түрдө регистрация кыласыңар. Регистрация кылгандан кийин ИНына СНО салынат. Анан кийин госуга ачасыңар. Госуга ачкандан кийин кесартка жөнөтүп коесуңар. Бардыгы бекер бүтөт. Бардыгы. Жок, мен убактын кетирбейм, жасап бер десеңер, биз жасап беребиз. ИНында, СНОсунда мен өзүм жасап берем. Госуга ачып подтверждение кылып берем. Кесартта кылып беребиз. Анан регистрация узаткан трудовой договор керек болсо, трудовой договорду жасап берем. WhatsApp'ка жазып кайрылып бересиңер. Только жазасыңар,
Erten менен saat 7'de çalat adamlar uktap atsaң. Түн saat 2'de çalat uykumu buzбадым деп. Жазып койсоңор силерге дагы жакшы, мага дагы жакшы. Uyku сурап атып бир нерселер сүйлөп коюшу мүмкүн да. Uykum buzulганда жиним келип бир нерсе болуп, ошондой кандай болуп калат. Нерсе болуп кетет да. Жақсы қойғыла. Кетті кейінгі заказға. Картаны көрсетейін да. Мен бұрылдым. Бұл қайерде кетті ат білмеймін қазір. Ағынан да кетті ат. Қарап тұрсаңар. Мен мысалы мына поворотқа жеттім. Секіріп жетіп алды. Шындап секіріп жетіп алады да. Бияқа бұрылауыз. Бияқа емес бұл жаққа бұрылауыз. Шынтып сөйлесің. Антып сөйле, мынтып сөйле дейді. Плюс де дейді. Плюс дей албайды кем да, мен не қылайын дей албасам. Плюс дейді кем а? Плюс. Аты сыңдап ағылай. Тілім келбейді кен, мен тішім келеді кен. Ма жігер касканы кейіптір. Нарушение қылып өтіп кетті. Это электробус. Шынтып біресе де өлі сөйлей береміз де. Шындай олып қалады кен да. Мына ежен күшті екен да оны. Бабушка ғой. Телефонда сөйлеп жатады. Судан іч. Ішті қыл. Алла десе автобус айдап атады. Автобус айдағандар бардығы телефонмен сөйлеп жатады. Негедір а? Bilmeyim. Автобус жанды көрсем білем. Мына жерінде телефон болған болады, нерінде. Бардығы телефонмен сөйлеп қалмады. Сергішет да бечаралар. Бечара да ағылды өрді онан тіп. Мына ке, мындай бұрыла olsun deyip. Мына жігер жоқ болып кетті ғой. Үш жерден бұрыла олем тосына. Үш жерден болса керек. Бұрылғаннан кейін де бір шлагбаум, екінші шлагбаум екен да. Шонда мына жерден мындай ағылауыздағы андай алып тұрып, мына жерге киріп кетейін деп тұрып, анан кейін наместен насағыз. Шонда бұл Орджоник Гидзе дейді. Жақшы заказ. Мен клиентім онанда келді деко. Шай қойген. 20 минут іштайыз кеттік. Пожалуйста. Все добро. Сейчас, правда, не открою. Все. Все добро. Қайыры келіп қалпым көрдіңдер, а? Қайыры авиапаркқа келіп қалдым. Орджоник Гидзеден авиапаркқа келіп қалдым қайра. 23 минута 513-ка. Заказать миллион дейді, заказ алып қойдым не да. Мен алып қалыптыр. Мына фалькон тұрады. Көртасыңар, а? Тұр жігер. Мысалы, мынау жерге тоқтаған болбайды остановкаға. Ушыны артынан тартады да. Біздікілер да көп білгендер дағы бар. Этият болуш керек. Авиапаркқа келгенде нарақта 327 знак тұрады. Остановка тоқтаған болбайды. Қарап тоқташ керек. Болса лап етеді. Здравствуйте. Ана картадағы дәле тұрады ананда. Бері қарап қойлы қаяқ бар еткен. Так. Nerede остановка var o жерде екен де. Бұрылауыз. Ona жерде. Saat 5'ten 42 өтті. Қанша іштедік? 1300 іштеп біз. 5'ten 42. Кеттік. Жаш кезде шоқтық қылып таяқ жешкен, таппаймын берер дүйне достарыма, таңдашып жақшы қызды аяш дешкен. Достарым иманға жол салғыначы, достарым елдеп күйіп жанғыначы, өзгөрсүн жақшы жақа тағдыры.
Көшкөн күлүк болсом жарыштагы, таптаган саяпкерим алыстагы, сезилет силер менен чечилишүүдөй, досторум турмушумдун табышмагы. Dostlarım imana yol salgılaçı, dostlarım elde güp cangılaçı, özgürsün жақшы жақа тағдырlar. Мына тыйыны қарағылай. 7 минута 40 секунд. Жалаң тыйым берді ғой 244. Қанша екен, а? Мынау жаққа түшіп кетті. Қорқытады ғой мына жігер. Ертең іштейсің дейді. Жоқ десем, ертең іштеймін десем, GPS неге өшірді білесің дейді. Жоқ десем болып кетті ғой. Так, мына жақтан түшіп кетсем болады екен. Екен ғой. Дрон келді ғой дейді. Кремльге ше. Десем, барда қорқытады дейді. 9 майдадағы атака қалышы мүмкін, ол іштеп біле ғой дейді. Қой жігер дедім іші мен. Сыртынан қараша дедім. Бар тынч өтсін деп ошоға GPS өшіріп қойды, мына 9 май дейді. Праздникші. Ошоға жөнлі ғой, етят бол дейді. Олайым іштейді оқшайды бұл. Білеби. Шанты қойды. Хорошо дедім. Бірақ шындаптан те ойлап көрсең, дрон ұшып келді. GPS-ті ошол күн ертесі өшіріп қойды. Сөп барда тынч өтсін олады да. Етят болғылай. Етят болғылай. Сен аман өші, елімізге, жерімізге жетейлі. Үйімізге орайлы. Красногорск келіп қалым, Красногорск кел. Неде тұрып тұрайын? На место. Адмирала дейді, 17 минут таштайды кем. Жақшы, жаман емес. Пучелкова барым деді, Пучелковадан Красногорскіге алып келдім. Үшін деді? Етят бол дейді, оптыр дедім, рахмат дедім. Кісілерді әтет болға. Мен парадқа орайын да оқтым, садыр ауамын көрігені. Барбайлы оғат оқшай ма? Парад көріп кеш керейлі да. Жігері жоқ қой ме? Saat 7 oldu onlar, 7. Şeremet'e gelip kaldım onlar. Şeremet terminal B'ga. 31 minuta, başta 32 minuta. Bir booster, bir disk resolo. 859. Zakaz berildi, propstet koydum da. Kayak orat kenila. 5 koefficient berdi da. Так, Москва Севанская дейді. Нормально берген кен, бірақ 5 коэффициент берді да. Коэффициент жанды ем жандырағыз. Қарасам коэффициент жаны батқан кенсе кейін. Парковкаға кіргенде заказ береді десем жоқ, кіргішекті өріп қойды. Пропстет қойдым. Коэффициент мен қымбатырақ алабыз. Saat 9:30 болды. Жаман қинады жана. Заказ бербейді. Димитр шоссе жақта. Енді отырардың телефон шықлап. Сим-сим, открой. Ана Шеремет көріп қалды. Жақсы заказ қармайсың кен, а? 1:12 дейді. Рози ұзағылы, терминал С дейді. Жақшылы барса керек. Кеттік анда. Экономиян заказ алдық. Детский менен келдім, экономиян алдым. Экономды өшіріп болып ма жана? Мен күтіп отырғы чекте. Эконом не болып қалады да. Коэффициент өшіп қалады. Өткенде шын не oldu? Коэффициент жантады. Заказ береді отыр өрді. Коэффициент өшіп қалса. 5 коэффициент заказ алып кеттім мен детский. Экономды өшіріп отырғандым. Яман көп сөйлеп таштадым, а? Шереметовадан келдім одай бұйырса. Мен келдім, о карта тұрады жетелек. 46 минута, 961 рубльға. Так, 13 заказ қылыппыз. Мо көтеріліш керекті, қосылыш керекті ағач. Қосыл жігер 3880 дейді. Комиссия қанша алды бір көрсетіп қойына.
ошондо көрсөт дегендер бар экен. Акыркы заказга 961ге келдимби? 243. Экран кирип атат кичине. 243. Жанагычы 859 рубльга 217. Мага 641 калган. Канча алганын көрдүңөр. Коэффициент жанып атат. Бир жакшы заказ алайлы. 13 заказ, 10-дан 20 өттү. Кудай бурса 12-ге чейин 5000 кылып койсок жакшы болот. 1,5 саат убакыт бар. Мына заказды карагыла. 1 саат 20 минут дейт го түндөсү. Не деп комментарий жазган? Заехать на Солнечногорскую 15/1 дейт. Хорошо. Аэропорт. Жакшы. СВХ, СВХ-га түшөт экенбиз, анан МКАДка. Нормально. Мына жерден кичине кирип чыгат экенбиз. Домажетке келип калдык, Домажетке. Кудай буйруса. Жигер не кылып атат? Чекедейм, брат. Так, 1 саат 9 минута дейт. 1 саат 9 минута бирок аз берип койду. 1389. 70 bir нерсе километр чыкты да. Не айнып атат, эми. Мен өчүрткө турам, жигер. Жарым саат дейт эконом. 71 нерсе километр. 1300, başta 1400 berdi. Az de. Bu жерден нормально заказ алып чыгып кетели. 12-ге чейин 5000 киши деп койсом дедим беле. Az айтам. 5429. Жаман эмес. Жакшы. 12-ден 15 өттү. 2 саат иштейм болот, Кудайга шүгүр. Барат дем алабыз. Жардыганыңды бөлөрүмдү ке, мен үчүн канын төгөрүмдү ке, жаштыкка салып жүргөнбүз достор, жаңылсам жолдон сөгөрүмдү ке, баскан жолумду көрөрүмдү ке, байкаткан сыйдын көлөмүндү ке, аманат келсе өмүрүм бир күн, өмүрү болсо көмөрүмдү ке, көмөрүмдү ке. Досумдун досу болот дейт ке, дос сүргөн өмүр болот дейт ке, ынтымак болсо ортодо ке, маниси сөздү догот дейт ке, душманың келсе жасынган дос бар, нумалдай бекем басылган дос бар, көдөдү көзгө. Мына көктүн ичинен чыксам, өчүртөн чыгарып экен, красный күйүп калды. Бензин коюш керек. Чыгарбастыра. Сразу бензинди коюп алайын. Яндекстен эле. Мен заправкага кылгык чекти өчүртөн чыгып кетиптир да. Канча заказ түштү экен? Москва, Шепеловская дейт. 1 2 Койш чыгар. Биринчи кайсы заказ түшкөн экен, мен ичине кирип чыкчакты. Заправка. Заказ түштүр да. Мына Домажетке кирип туруп, домой басып кетип калсам окшойт, өчүрткө койду, жигер. Кайра коюп койду. Делай.
Аэропорттун өзүнөн эле заказ алайын. Жарым саат дейт, тезеле берет. Жарым саатка жетпей элечи. Saat 12:25 өттү, көрөбүз аз канча мүнөт өтүп. Узагы бир 15 мүнөт өтүп калат Кудай буйрса. Жана 12ден 25 беле же канча эле унутуп калдым да. 38 өттү. Же 15 беле, же 25 беле. 25 эле, 38 өттү. Заказды алдым. Биринчи заказ берди, 1.22 менен берди. Коэффициент менен бир, коэффициент мененчи. Бул жакшыраак коэффициент менен бир тат жакын арага барат окшойт десем. На Щербинкага барат, коммунарка жакчы. Жакшы эле пропуск этипмин дедим дагы. Аркасынан сразу берди, 1.09 менен берди. Узак эле жака барса керек, эми көрөбүз го, барайлычы, 7 мүнөттө жетебиз. Ошондо бир 10 мүнөт, 13 мүнөттө заказ бериптир да. Туугандар. Биринчи жолу Домодедовдон Шереметова заказ алдым. 1.09 коэффициент менен алдым го. 1 саат 6 мүнөттө келдим. Орто жолдо заправкага кирип суу алып чыкты. Татнефтке базы мен заправка алганга. 2064 рубль. Saat 1:52 өттү. Биринчи жолу. Аэропорттон аэропортко заказ алышым. 1 саатта нормально 2064 көч. Таза 1549 калды. Ошондо почти 500 рубль алып койду. Толук 500 алды почти. Коэффициент болду комиссия. Так, коэффициент жакындап атат. Коэффициент менен береби экен, а? Азыр бир самолет конду. Bir zakaz alayın эми. Анан кийин үйгө. Москвага берип калса жакшы. Үйгө кетип калабыз. Болбосо башка жака берсе, таштап коюп, секин кетебиз. Уйку келбей эле, смело. Нормально. Сон болду. 12ге чейин 5,5 миң болсо, бул жагы 1,5 миң. 6 миң, 7 миң иштетпиз. Кудайга шүгүр мунусундан дагычы. Ошол. Койгон музыкалар кандай болот атан? Жакшы элеби, нормально элеби туугандар? Айтып койгула. Жакшы музыкадан кой, мындай музыка кой депчи. Без авторских права. Ой, колум зорго жетти, а? Ачып кирейли, ачпай койду да. Анан бастым. Шереметова бүгүнкү күн менен бул нам менен экинчи жолу келишим. Жакшы, Кудайга шүгүр. Кеттик анда парковкага кирейли, өчүртүп күтөйлү. Шереметтен заказ таштадым Кудай буйрса. 26 мүнөттө келдик. 685ке 5 коэффициент. Жаман эмес. 12ден кийинки шол Шереметтен кийинки экинчи заказ. 2059 дейт. Saat 2'den 44 öttü. Uşu menen бүттү окшойт. Москвага таштадым. Метро Сокол. Азмыдам деп третийге түштүрүп үйгө секин кетип калам жакшы. Машина жууганыма да бүгүн адашпасам 3 күн же 4 күн болду. Нот иштегенге сырты таза эле. Айне чаң болуп калды. Айнени арчып коем. Машина жуубай аттым эле. Бүгүн эртерээк барып машинаны жууп эртең үй бүлө менен бир парксар коруп неле. Фалшатка барып келели. Кудай буйрса. Saat 2'den 44 өттү. 3:30 үйгө барып калам. Бүгүнкү иш ушундай болду туугандар. Меге чейин 12ге чейин 5429. 2000. Ошондо 7000, 7,5 12 чейин 8 саат болсо 10 saat başta 11 saat. Uzağı 11 saat. Ровно 11 saat eкен. 11 saat işledik 7,5 ming Кудай буйрса. Несі olsa da берекесин берсин туугандар. Ушу менен бүгүнкү иш бүттү. Кийинки видеолордон жолукканча аман болуңуздар. Тез видео чыгарайын деп атам, болбой атат. Видео тартып атам негизичи. Ишим чыгып калат 5 saat 6 saat тартканда кетип калам. Кече күнү да тартканмын, мурда күнү. Анадай ишим чыгып калып кетип калдым. Ошол бойдон видео калып кетти ат, ошон үчүн кээде чыгарып калып атам.
Аман болуңуздар туугандар. Кийинки видеодон жолукканча каналга катталып элек болсоңуздар, катталып лайктан басып, ой пикирлер болсо жазып коюңуздар. Ассаламу алейкум.